Beshunje ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Gomme ditlhogo tša tšona ke tše. It's quite strange it was first in my career to see a minister angry that police have done a good job. Ge a ruma bohlatsi bja gagwe ka komisheneng ya Matlanga, mokomishenara wa bosetšhaba wa maphodisa General Fanny Masemola o re tona ya sephodisa Senzo Mchunu o be a ikemišeditše go fediša sehlopha-tšhomo sa go nyakiša dipolao tša sepolotiki goba PKTT. I had to sell the house, I had to do some changes, but I am working, we are surviving. Molai wa Amos Ngobo yo e bego e le molaodi wa masepala wa Richmond Sabelo Phewa o ahloletše go le go mophelo ka moka ke kgorotshekokgolo ya Durban gomme balapa ba nyaka gore go utollwe morulaganyi polaong ya gagwe. It is the first time that we have an under-20 team going to the FIFA World Cup as the champions of Africa. Dipapading, mopresidente wa SAFA Danny Jordan o retile sehlopha sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto sa ba ka tlase ga mengwaga e 20 ka go dira history ka go fetela mogopong wa lefase wa FIFA bjalo ka dinkgwete tša Afrika. Thobela ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Kgaetšedi Mphoteme. Mokomishenara wa bosetšhaba wa maphodisa General Fanny Masemola o re lebaka la go phatlalatšwa ga sehlopha-tšhomo sa maphodisa sa go nyakiša dipolao tša sepolotiki ka tona ya maphodisa Senzo Mchunu le hlakile ka morago ga go golegwa ga Vusimuzi Cat Matlala yo go dumelago e le leloko la sehlopha sa digongwana tša bosenyi yo morago a ile go a golegwa. Masemola o feditše bohlatsi bja gagwe ka komisheneng ya Matlanga le hono yeo e nyakišago ditatofatšo tša bosenyi le go šunya-šunya nko mererong ya ditirelo tša toka. Mokomishenara wa bosetšhaba wa maphodisa Fanny Masemola o tlhalošitše gore tona ya maphodisa Senzo Mchunu o be a nyaka go bona sehlopha sa go dira dinyakišišo ka dipolao tša go amana le dipolotiki se fedišwa. It's quite strange it was first in my career to see a minister angry that police have done a good job, because here police have arrested somebody that is linked to the killing of a councillor. Masemola o tšwetše pele go tlhaloša gore Mchunu o file lebaka la gore dipolao tša dipolotiki di bile gona pele ga ngwaga wa 1994 a tlhaloša gore dipolao tše ga di amane le tša dipolotiki. Ipša seo se ema kgatlhanong le gore mopresidente Cyril Ramaphosa a tlhame sehlopha se ka kgwedi ya Mosegamane ngwageng wa 2018 bjalo ka phetolo ya dipolao tša go amana le dipolotiki ka KZN. As one was trying to manage this process, looking for the real reason that never came for why is the team disbanded. And eventually, after the arrest of Matlala on the 14th of May 2025, it became clear. Masemola o ile a tšwela pele go tlhaloša gore motlatša mokomishenara wa maphodisa yo a fegilweng gabjale Shadrack Sibiya pele ka motho wa bohlokwa yo a akaretšwa go ditatofatšo tše. Masemola o ile a tlhaloša gore ge a tsorama maemong a gagwe Sibiya o be a na le kgahlego ya go laola didokete le gore ke mang yo a swanetše go okamela. After we obtained the records from the attempted murder suspect, which is Cat Matlala, and when the team analyzed the communication thereof, then it became out clear that the whole purpose of the disbandment of the political killing task team was born out of the operation of the 6th December 2024. Masemola o phethile go neelana ka bohlatse ka go tlhaloša gore ge be a tseba tšeo di utollotšego gabjale kua morago be a tla gana ka go phatlalatšwa ga sehlopha seo. A tlaleletša ka gore kontraka ya Matlala ya dimilione tša diranta le kgoro ya sephodisa e fedišitšwe ke Mchunu. Komišene e tla tšwela pele ka ditheletšo tša yona ka Labone la 25 kgweding ya Lwedi.
ntwa kgatlhanong le dikgaruru tša bong e sa le hloba boroko ka mononageng. Polao ye sehlogo ya mosadi wa ka Free State yeo setopo sa gagwe se hweditšwego ka dirapeng tša Sosville ka Atteridgeville bodikela bja Pretoria e laeditše sehlogo seo bana le basadi ba lebanego le sona setšhabeng se. Gomme setšhaba se ipileditše go toropo go tla ka maano a go tiiša tšhireletšo ka dirapeng tšeo. Mabitla a Salisville a na kaiwa e le a tletseng tidimalo fela baagi ba na le dingongorego di le dintsi ka one. Jaanong a fetogile go nna lefelo la petelelo le polao ya basadi mme go ntse le masea a fitlhetsweng a latlhetswe fano. Tiragalo ya moragonyana mo go fitlhetsweng setopo sa mosadi yo a neng a tswa Freistata se latlhetswe fa godimo ga lebitla leno e tlogetse baagi ba gamaregile le go tshoga. Banna ba bantši ga ba dumele gore ha ke sa khona it's over aba di dumele lentswe leo mo le gore hell is over sepela o tla kry-a lerato le leng ko pele o yang. They rob people in the squatter camp or either in the location, but when they run away, their first camp is here in the graveyards. Go sa le gale monongwaga ketapele ya masepala wa Tshwane e na ya tswa letsholo go phepafatsa mabitla ano fela baagi ba re go tlhokega magato a tseneletseng go baakanya maemo a ntseng jaana. We want the fencing of this area, this yard. Once this area has been fenced, and then we know when you enter here, you must enter by the gate, and we must have the security guards that will be responsible for this grave, like each and every area. Bazwa setlhabelo le bao ba titseng ditiragalo tsa bosenyi ba lela ka dikgwetlho tseo di leng gona go bona tshiamo. Go le jalo puso e gateletse fa go bona tshiamo e le tshwanelo. It demands that victims and survivors are empowered to report abuse in a safe and supportive environment, that their cases are investigated thoroughly and perpetrators are held accountable. Baagi ba Atteridgeville ba lopile gore dikgetsi di wediwe mme ba tswa setlhabelo ba rebolelwe tshiamo. Molemo wa motho SABC News, Pretoria. Molaodi wa peleng wa masepala wa Umzimkhulu Zweliphansi Skhosana yo a pharilwego ka molato wa polao ya mongwaledi kakaretše wa peleng ya league ya baswa ba ANC Sindiso Makaqa o ganeditšwe ka beila. Skhosana o golegile lwiswa mabapi le polao ya Makaqa ka Julae lenyaga o lebagano ke ditatofatšo tša polao go rulaganya polao go swara sethunya seo se sego molaong le dikolo ge e šita le go šitiša toka go phetagala. Zweliphansi Skhosana o gorogile kgorontsheko ka tlase ga leihlo la ntšhošonono la maphodisa o golegilwe ke sehlophatšhomo sa maphodisa sa go šetšana le dipolao tša sepolotiki ka kgweding ya Julae le ka March goba kere ka kgweding ya Julae lenyaga. Ka March ngwageng wa 2019 o ile a golegwa gape ka ona molato wo e fela molato wo wa tšhollwa ka lebaka la go hloka bohlatse. Nakong ya kgopelo ya beila kgoro e kwele gore Skhosana ke yena konokono ya polao a nnoši yo a šetšego polaong ye sehlogo ya mokhanselara wa Umzimkhulu Muhu Sindiso Makaqa. Kgorotsheko ya godimo ya Mpumalanga e beile lefateng ka hlolo molatong wa go amana le motlatšamopresidente wa peleng David Mabuza wa go amana le diranta tše dimilione tše 44 tša mašeleng a ka morago ga go rola mošomo. Morwedi wa Mabuza ile go Tamara Silinda o nyaka go thibela khamphani ya Alexandra Forbes go lefela mohlologadi wa Mabuza Nonhlanhla Patience Mnisi tšhelete ya ka morago ga lehu. Moahlodi Johannes Rolofetse o laeditše gore go hlokega bohlatse bjo bohlokwa go tšwa go khamphani ya Alexandra Forbes gomme a laela khamphani yeo go romela boikane fao a hlathollago kgakanego yeo e lego gona go dingwalwa tša policy yeo ka la bohlano la 26. Molato o šitušeditše go la 30 kgweding ya Lwedi. Bešeng re sa le amogela ditabeng tša rena tša leleme la Sepedi mo SABC 2 le go SABC Lehae. Le hono ke letšatši leo le hlathilego ke United Nations la boditšhabatšhaba la polelo ya matsogo. Go keteka letšatši le re na le moeng wa rena Morena Tshepo Maseko yena ke modulasetulo wa lekgotla la bosetšhaba la polelo ya matsogo ka Afrika Borwa goba the South African Sign Language National Language Body ka go poto ya tša maleme goba PANSALP. Le amogetše ditabeng tša rena Ntate Maseko mo go SABC 2 le go SABC Lehae.
ke a leboga ke leboa le monyetle le mphileng ona ene ke thabela go ba mona le hono it's an honor to be here and hore ke khone go ba mona ke tlo representa batho ba South Africa ke leboela monyetla o because ke letsatsi le bohlokwa haholo le hono ka ge le setse le boletse ke letšatši le bohlokwa go lena la go keteka letšatši la boditšhabatšhaba la polelo ya maleme re ka re na se ra go reng go lena bjalo ka batho bao le sa kgoneng go bolela polelo ya batho bao ba rile go fela le bolela polelo ya maleme ya matsogo ke a leboha selemong sa ka jeno theme e leng re bua ka yona re no human rights without sign language e le hore re bua yalo ka theme yo hore re tla re hona le di right jwang e le hore nna ha ke kgone ho sebedisa puo ya rona e leng puo ya matsogo na so ntho ke tshore ke letsatsi le leholo le leng ga se fela mona mo Africa borwa fela mo leng hore re keteka letsatsi lena empa ke le fatshe kaofela ene ntho ke tshong go hore puo ya sign language o ya batho ba matsogo ke e leng hore re sebedisa jolo re ka reng ke tool e leng ga e sebedisa hore ka bua ntho ngwe le re batlang go bua le yona and ha ke batle hore batho ba be confused ka yona hore ba ikopanye le puo tse ding tse tshwanang le bo Sezulu kapa dipuo tse ding ene le tseba hore dilemo tsa ho feta tse pedi puo ena ya rona ya matsogo e la bonwa ibile ya ba ya el president a ibona ile puo e bohlokwa haholo hore ibile e be kenywe molaong hore ba ibona le puo e bohlokwa for rona so kgwedi ena kaofela yona ho qaleng ho fihlela bofelong ba yona re celebrate eng puo ya rona ya matsogo ho bontsha hore ke puo e ntle e le ka nnete ebile re batla ho e promote batho ba kgone ho e bona hore e bohlokwa jwang empa re batla ho bona e seng fela ka kgwedi e fela empa re batla ho bona mehla yohle mo ileng hore tshebediso ya puo ya rona e teng hohle ke ka jalo re reng ra e celebrate ra e keteka ebile re ke puo e ntle bjalo ka ge le setse le boletse gore leleme le ile la hlathwa bjalo ka leleme la semmušo ka monageng go bala bo 12 a re ka re gona le kgatelopele yeo e dirilwego go ruteng batho ka kakaretšo ka ga polelo ye nka re jwalo ka hore hona le ntho tse ntse di etsiwa so ka siting ena ya rona ya Pensalpo re ka re di province mono re sebetsa le batho ba bangata dipuso re sebetsa le bona le especially di provincial office ke mona mo eleng hore ho rutuwa batho ka puo ena hore re bone hore batho ba e tseba ebile ba e utlwisisa ebile Pensalpo ntse e make sure hore ha batho bano ba tseba puo ya rona ya matsogo ba tlo gona hore ba gone hore ba bue le batho ba sa buing ene le hona mo bohlokwa ba teng gore ha batho ba bang kaofela setšhabeng ba tseba puo ya rona go tlo gona hore ba kgono batho ba deaf ka ba sa utlweng ba kgono ho finyella ditshebeletso tse ngata re kgono ho sebetsa hape le ntho tse tshong re ke di stakeholders ene ha re no re dutse fela re president o e bone a ikenya molaong jwalo ho fella mo re ka nnete re le Pensalpo re mosebetsi re kenyeletsa mosebetsing ene re na le program e leng ra yetsa ka mehla yohle re na le provincial manager e re mmitsa hore ke Dr Mayepa ka pangaka Mayepa ene ke yena he re sebetsang le yena mono Pensalpo a etsa hore mona mo Gauteng from national I make sure hore di programs tse ke buang ka tsona di a etsahala mo di province ka di province hore ho kgone ho bona hore sign language e bohloka jwang re kgone ba le transparency re kgone hape ntho ke tshilo hore re promote le yona puo ya sign language re sa tswella pele gona le ntho hape re bitsang hore ke sign language charter e leng re na le yona hona jwale a ke re sign language hona tjena e molaong e kenyeleditswe molaong jwale ha se molao fela so re na le charter e re sebedisanang le yona e re thusang hore batho ba kgone ho tseba ka puo ya sign language ba tsebe le ho tseba go tshwanetse ba etse jwang e tsamaisana le yona ke yona he ntho re etsang
Modulasetulo wa Lekgotla la Bosetšhaba la Polelo ya Matsogo ka Afrika Borwa go ba the South African Sign National Language Board e le go Ntate Matshepo Maseko re lebogile kudu nako ya lena ka mo SABC 2 le go ditabeng tša rena tša leleme la Sepedi hle re le ka moso ke a leboa ke lebola le nako ya lona ene hopola hore kgwedi ena ntse re keteka puo ya matsogo jwale ga ke lo tloa mona ke lo dula fela ha re tswelleng pele ntse re sebetsa mmogo re a leboga re mošomo mo botsehle ga botse re fetša poledišano ye ka ona mogo bjalo ka ge le hono go hlole go ketekwa letšatši la boditšhabatšhaba la polelo ya matsogo leo le hlathilwego ke ditšhabakopano ba United Nations re botšišitše gore ke dihlotlo dife tšeo batho bao ba phelago ka bogolofadi bja go sekwe mo ditsebeng ba itemogelago tšona le gona tharollo ke eng maikutlo a lena ka mokgwa wa WhatsApp ke ao Thobela leina la ka ke Bonga ge re lebelela morago polelo ya diatla ile ya tlhathwa bjalo ka polelo ya semmušo ya bolesomepedi e fela potšišo kgolo ke gore kgato ya go latela ke efe ke maano afe ao a bailwego go netefatša gore e a hwetšagala mo gohle re hloka dikgoba tša mešomo Thobela leina la ka ke Sephamantla mengwaga e mebedi ya go feta leleme la polelo ya diatla le ile la hlathwa bjalo ka la semmušo e fela le ka bjale batho bao ba phelago ka bogolofadi bja go sekwe re hloka go ipulela dikgwebo e fela gona le mapheko le ka dikgorong tša mmušo ga gona dikgoba ka lebaka la ona mapheko ao Thobela leina la ka ke Maria bontši ba batho ba šomago dikgorong tša mmušo goba dikhamphaning ga ba kgone go boledišana le bašomi mmogo ba bona ba šomišago polelo ya matsogo ka lebaka la ge ba sa tsebe polelo yeo ge ba ka ithuta polelo ya diatla poledišana e tla ba bonolo Thobela le kgone ke letšatši la go ikgetha ka ge le letšatši la boditšhabatšhaba la polelo ya diatla Kgwekgwe ke gore ga go ditokelo tša botho ntle le polelo ya diatla re sana le mapheko go fa mohlala University ya Wits e tlhole e keteka lona letšatši le e fela ga se di-university ka moka tšeo di dirilego seo bontši ke be bo sa tlhokago thekgo ka ga polelo ye mola ba bangwe ba šomiša menyetla ya go ithuta polelo ye ka go ikgola le go phela beng ba polelo ye ka ntle batho ba ba phelago ka bogolofadi bjo le bona ba swana ke go akaretšwa go tše ka moka re lebogile maikutlo a lena hle re gatela pele ba lapa la bomolaodi wa peleng wa masepala wa Richmond Sibusiso Sithole ba ipileditše go maphodisa go tšwela pele ka dinyakišišo go lota konokono polaong ya gagwe seo se tla morago ga gore molai wa gagwe Sabelo Phewa a hlolele bophelo ka moka kgolegong ke kgorotsheko ya godimo ya Durban Sibusiso Sithole o bolailwe ge a le tseleng go ya kopanong ya lekgotla la masepala ya mabapi le molato wa bomenetša le bofora o a bego a o nyakišiša ntle le polao ya Sithole Phewa o file kotlo ya bophelo ka moka godimo ga polao ya Amos Ngobo dikotlo tšeo ka bobedi di tla sepela ka sammaletee In the event of you making an application for consideration to be released on parole, the parole board is to make contact with the family of the deceased in counts 1 and 2 in order to ascertain their attitude to such application. It changed drastically. I had to sell the house, I had to do some changes, but I am working, we are surviving. Yeah, we are Christians, so we're saying it was God's will. Mopresidente wa SAFA Danny Jordan o retile sehlopha sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto sa ba ka tlase ga mengwaga e 20 ka go dira history a majita e tla ba sehlopha sa mathomo ka Afrika Borwa go tšea karolo dipapading tša mogopo wa lefase tša FIFA bjalo ka dinkgwete tša Afrika ba tla tloga Afrika Borwa go ya ka Chile go sasa mathapama mo ba ya go tšwelela legala bohlano dipapading tša mogopo wa lefase ge e sa le go tloga ka ngwaga wa 1997 Mokgatlo wa SAFA le bathekgi ba yona ba ditšhelete ba be ba swere moletlo wa go laela sehlopha sa under 20 ka Johannesburg maabane bošego a majita ba kgonne go qualifyela dipapadi tša sebjana sa lefase ka Chile morago ga go fihlelela di semifinale
tša Africa Cup of Nations ka egepeta pijana le nyaga. Afrika Borwa e feditše e le dinkgwete tša kontinente ya Afrika la mathomo. Tournament ye e thoma ka Sontaga gomme mopresidente wa SAFA Danny Jordan o retile sehlopha sa Amajita. It is the first time that we have an under-20 team going to the FIFA World Cup as the champions of Africa, and therefore the best football team in Africa. You're going there, having beaten Nigeria and having beaten Morocco. Tona ya tša dipapadi Gayton McKenzie e be e le karolo ya moletlo wa mabane. Don't go play for yourself, go play for your country. And I'm telling you today, you're going to come back with this cup. I believe in you. I believe in each and every one of you. Yo mongwe wa baraloki ba bohlokwa sehlopheng sa Amajita ke moswaradino Fletcher Smith Low yo a nago le mengwaga e lesomeseswai. For me, the number one thing that we have to do is we have to go to the World Cup and we have to play as well as we can, with as much spirit as we can, with the best attitude that we can to make the country proud. Mohlahli wa Amajita Raymond Mdaga o tletše tshepo. Going to the World Cup is it's the highest level in terms of competition, whether it's in different age groups, so you will know. And we always make it to the players to understand and know that that's where we're going to get the best. And getting the best, you also have to be the best. Afrika Borwa e mo go Group C le naga ya France, United States e šitana le New Caledonia. Papadi ya pele e kgahlanong le France ka Mantaga mo bekeng yeo e tlago. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC, Johannesburg. Pagešu ga nke bontšha ka moka boloko tša rena di felela mo gopelang ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano fa o le ka kgathago tema bjalo ka Facebook, X le nomoro ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tlhalofatša ona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le go SABC Legae go sasa ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso wešo Pule Ragwadi gabotse. wa SABC madumisha go tša boso bošomele kgone re bona gabotse le photlema go tšone le tla kgaregela ka borwa bodikele ba kapa la tliša kgonagalo tše dibotse tša dipula ka dikarolong tšeng re sa bona gabotse kgonagalo tše dibotse tša dipula di ka dile gabotse ka kapa bohlabela go tsena bjalo ka bagadimo ya naga bjalo ka dikarolong tše dilego ka bohlabela magašo a re otleleng gabotse la ka moswane ba tirelo tša bosa ba sa re lemoša gabotse gore re ka ba le kgonagalo tše dibotse tša dipula di la tša dišišitše ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal magašo a re otlela ka dikarolong tša re otleleng gabotse go bohlabelo ka kapa bohlabelo ba tirelo tša bosa ba sa re lemoša gabotse gore re ka ba le pula tša maatla ka dibe ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go akaretša yona ka Bloemfontein gona go la Freistata la ka moswane ba sa re lemoša gabotse gore magašo re a re tlhokomele re ka ba le pula tše maatla tša maatla ka dibe ka dikarolong tša ka bohlabela go Afrika Borwa o le ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal ge re ya go dikgara tša temperature re thoma bele ka province ya ka Gauteng le tla sa gabotse go maAfrika Borwa la tša le a fisha ka dikarolong tša ka bo Johannesburg le ka Bronkhorstsprui masompedi šupa go tsena bele ka Pretoria le tla sa gabotse go maAfrika Borwa le masompedi senyane magašo a rapanang gabotse ge re ya ka Limpopo province le tla sa gabotse go maAfrika Borwa o le ka Polokwane le a fisha la ka moswane grata ke masompedi senyane go tsena bele ka Lephalale re bona gabotse le tla fisha 34 go fitlha bele ka Bothabazimbi 33 ka dikarolong tše ge re ya gabotsenyana fela ka dikarolong tša ka Mpumalanga le tla sa gabotse go maAfrika Borwa re boletše ka gore marata a peša ka dikarolong tše re bona gabotse kgonagalo tše dibotse tša dipula di tla ba gona ka dikarolong tše o le ka bo Carolina go tsena bele o le ka bo Emile le ka bo Mkhondo gabotsena fela go laetša go fodile ka dikarolong tšeng ge re se ya ka dikarolong tša ka KwaZulu-Natal go maAfrika Borwa le tla sa gabotse ka dikarolong tše fela re boletše ka kgonagalo tše dibotse tša dipula o le ka bo Ulundi ka bo Richards Bay go tsena bele ka toropokgolong ya ka Durban ke 20 ka moka go laetša go tla bo fodile kapa bohlabela re boletše ka gore maru a tla peša kgonagalo tše dibotse tša dipula ka gona go laetša go fodile province ka bophara ka Bokomane 13 go tsena bele ka bo Mthatha ke 12 go laetša go tla be go fodile ka dikarolong tša go atonya magašo a rapanang gabotse ka kapa bodikela le tla sa gabotse ka dikarolong tše fela go atonya la ka moswane ka bo Cape Town ka bo Hermanus go tsena bele ka bo Mossel Bay 13 go laetša go tla be go fodile re ya gona ka dikarolong tša ka Kapa Leboa le ka moswane le a fisha ka bo Kuruman ka bo Kimberley go tsena bele ka dikarolong tša ka bo Upington province ka bophara
wena lo ka Freestata re boletse ka gore awa le tla be le fodile ka dikarolong tse o le ka bo Bothaville ka bo Kroonstad ka bo Bethlehem go laetsa go fodile ka dikarolong tse e le lesomeseswai re a di gartela ga botsena fela ka dikarolong tsa ka Northwest le tla sa ga botsa mo Afrika Borwa le ka Mahikeng le a fišhela ka moswane magaešo go tswa gona ke re mošate